Ikinya ria munini wa president Rigathi wa Gachagua guteteredia ameriro aria marutagira wira wa ureri-ini ya Olkalau niritugite iguthani thirikari ya Nyandarua ikiuga no nginyagia makuje ibari ciao na meherereri-ini. Akiaria ceceni-ini imwe ya TV, gavana wa Nyandarua Kiarie Badilisha augite onjoria aria makoretwo makiendia nguo ureri-ini mwena wa Olkalau no nginyagia mehere amu matiumite Nyandarua miario ria tugite uregani-ini onjoria ya gavana ni arenda wega oke tu atuone ato face uguo atumenye wega na tumuonie nginya kura cito ni cia guku atige kuhenagio ni andu aria mararehe irio guku ri maracigira kuma kunene na ni twenda kuria atiri kae andu a Nyandarua akora twika andu twathukiria andu a Nyandarua kiria ri biashara ri kae mena futi 10 makamenyekana tondu ithu turi futi 3 tutigwetigira renge motingo tutikuiga thutha renge na tuigatirire aruta continua. Munini wa president Rigathi wa Gachagua niwe wiriga kurugamia momori wa biashara reri-ini ya Olkalau thutha wa kumeithio na njira ya thimu ndeto ino ni MCA wa Kwamuro Stephen Mureithi irio teithio uyu ukoretwo ugitaurwo na njira ya kiuteti ni atongoria mwe Nyandarua. Na kama watu watatakiwa watolewe pahali, kwanza watengenezewe pahali wataenda. Na kwa hivyo mimi nataka kushukuru viongozi walinipigia simu. Nilikuwa Mombasa. Na mimi namba yangu ya simu ni ile ile. Na mimi huchukua simu. Wakaniambia watu ya reli wamekuja usiku kubomolea watu. Mimi nikapigia regional commissioner pale Nyeri, anaitwa Frederick Shisia. Nikamuuliza hii ni maneno gani iko hapo katika mkoa wa Kati. Na tulisema hiyo maneno hatutaki. Rere ni rita ria keri onjoria ya kumumuriro biashara ciao na kundu kuingi kuria marutagira wira mbere ya kuruturirwo gugitigwo githaka kiri thiini wa tauni ya Olkalau. Ni mamoreire andu mari haria atumia amwe makinyitwo ni depression aria angi makiguruka makiungania maratathi tondu makorerwo hina hi arigirwo muno niki kiratumire tuingatwo haria reri tuingatwo reri ithu kuria turatwarwo tutironaga ona ndururu na riu ni tukuria gavana witu atiriri na wendo munene muno gavana tukonia turakuhe horo ne twatoru muno tugakwira tutiri a Nyandarua ithu turi a Nyandarua turaregera kuu na tutirauma kuu aikare oyo uguo. Ngiribotera Kameme TV njitagwo Wairima wa Muthoi.